Pemirsa Pikobat Lu Tambis Ketampenin Sejebak Bali punika taler ring desa Kelan, Tuban, Kabupaten Badung. Ya diastun sampun wenten kebijakan nanging kantun ngarepin piambeng sane ngawinang program pengelolaan sampah durung sida memargi ring desa puniki. Bendesa Desa Adat Kelan Wayan Sukerno Maosang Desa Adat Kelan sampun ngaryaning program pengelolaan sampah. Inggih punika lu saking rumah tangga manglene kapilah sadurung kakutang krama nanging program puniki kantun ngarepin piambeng. Manut dane lu sane kapilah presiden ngasilang Cina. Sekadi lu plastik. Limbakang budaya pemilahan sampah mejanten muatang galah sane suwe. Pararem indik lu sampah kasahan ring warsane lintang. Munggah ring pararam inucap taler indik pamidanda majang keramo sekadi ritat kala jaging ruruh lingga tangan Bendesa Adat yang nenten madue buku rekening bank sampah majantan nenten kaicen ayahat lianan punika lu sane durung kapilah pacang kangkut oleh petugas mangda nenten ngawinang cemer tur mabo sane nenten becik nanin taler keramo makang santukan lu nenten kangkut pikobat lu niki dados uratian saking paikatan desa santukan kawentanan nyane dahat akeh nyabran rahina paikatan dane ngaptiang pemerintah sida ngewantu nampenin pikobat lu inucap napi malih paikatan dane sampun nyiagayang genah kantos Cimar Limang Are anggen ngewangun TPS 3R Parwata Bali Pos.